Урматтуу жамаат, мурунку сабакта дааратты бузуучу нерселерге токтогонбуз. Негизгилерин айтып, анан арасында да кошумча маселелер болгон. Ошолорду айтып келатып токтогонбуз. Уйку. Уйку дагы дааратты бузуучу нерселерге кирет. Адам уктап калса, даараты бар адам. Анда даараты бузулат. Ошол уйкунун маселеси. Бұл Мухтасарул Викаяда уйку туурасында ушинтип айтат. Ва науму муттакиин иля ма лау узила ласақата. Таянып, сүйөнүп уктаган адамдын уйкусу, эгерде эмнеге таянып сүйөнүп уктаса, бир катуу мындай дуалга сүйөнүп уктап аткан кезде ошол сүйөнгөн нерсесин тартып алса, кокус. Тартып алганда жыгылып кетчүдөй болсо, анда ошол уйкуда даарат сынат экен. Эгер сүйөнүп уктап атканда кыз нерсесин, сүйөнгөн нерсесин тартып алса, жыгылбачудай деңгээлде өзүн кармап, үргүлөп кетсе, чалабыла уктап кетсе, аны менен даарат сынбайт экен. Ушул уйку маселесине токтойбуз. Негизинен жалпысы уйку өзү дааратты сындырат, катуу уктап кеткен кезде. Чалкасынан жатып уктап кетсе, мында дааратты сындырат. Же жан баштап жатып уктап кетсе, мында да дааратты сындырат. Анан отуруп уктаганда бираз өзүн билбей калып, тегерегиндегилерин билбей калып, сүйлөгөн сөздү укпай калса, тегерегинде эмне сүйлөнүп атканын, мында дагы даарат сындырат экен. Эгер жөн эле түз отуруп уктап калса, ары бери ооп кыймылдабаса, манда шурунуп отурабы, чөкөтүшүп отурабы, эгер ушу отуруп башы ийылдый болуп уктап кетсе, бирок жыгылбаса, кыйшайып кетпесе, мындай кыйшайганда көчүгү тайып, жан башы тайып кете тургандай деңгээлде уктап кетсе, анда сынат дейт даарат. Анан жөн эле ушу отуруп уктап кетсе, көз жумулуп, чалабыла уктап, жанындагы сөздүн бирин угуп, бирин укпай, ошондой чала уйку менен даарат сынбайт экен. Бул туурасында пайгамбарыбыздан да ушундай хадис бар экен. ولنا قول عليه السلام لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبيه فإذا اتجع استرخت مفاصله رواه البيهقي. İmam Beyhaqi rivayet kılan hadis var iken. Kim oturup uktap kalsa, Peygamberimizden rivayet kılat. Peygamberimizin hadisi Peygamberimiz aytıp atat. Kim oturup uktap kalsa, je turup, tike turup uktap kalsa, je sajda kılıp uktap kalsa deydi. Al kaptalı jerge tiyip kalmayınca, kulap ketmeyince daaratı sınbaydı deydi. Eğer kaptaldap kulap ketip sajdada turup, je oturup, je turganda kulap ketse, uktap. Mında daaratı sınat eken. Bol hadis. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما. Dağı İmam Abu Dawud, İmam Tirmizi özlerinin sunan kitaplarında, hadis kitaplarında İbn Abbas radıyallahu anhu'dan peygamberin sahabalarından rivayet kılıp atadı. Ennehu ra'an nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem nama. İbn Abbas radıyallahu anhu gördür, peygamberimiz uktap ketiptir. Ve huve sacidun, peygamber sajda kılganda, sajdada turup uktap ketken eken. Hatta gatta aw nafakha. Peygamber şu uktaganda oğuzundan dem çıkıp uktap ketkendegi qoңурук tartkanday bolup oşonçoluk dengelde sajdada turup peygamberimiz uktap kettir. İbn Abbas aytat: "Summa qama fa salla." Anan peygamber şondoy bolup sajdada turup uktap kettir, turup anan ulan teberdi deyip namazını okup. Fa qultu İbn Abbas radıyallahu anh aytdim deydi: "Ya Rasulullah, inneke nimte." Siz uktap kaldınız go, dep aytdım deydi. فقال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا. Peygamberimiz aytır, daarat vacip bolboyt, farz bolboyt. Kim çalkalap jatıp uktasa, oşogo farz bolat deptir daarat, kayta alış gerek. Demek daarat buzulat, şol çalkalap jatıp uktasa. Fa innahu idza taja'a istarkhat mafasiluhu. Peygamberimizin sebebini aytıptır. Nege jatıp uktasa daarat buzulup kaların? Sebebi al jatıp uktagan кезде muğundары boşap ketet deptir.
муындары бошоп кетет дагы, же жел чыкканын билбей калат, же башка нерсенин чыкканын билбей калат, дарат сындырчу нерселер чыгып кетиши мүмкүн экен. Ошон үчүн чалкасынан жатып, капталдап жатып, жамбаштап жатып уктап калган адам эмне чыгыкканын билбей калат, дараты сынганын да билбей калат экен. Ошон үчүн бул уйку даратты сындырат дейт. أخرج ابن عدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم داغ bir hadis ليس على من نام قائما أو قاعدا وضوء حتى يضطجع جنبه إلى الأرض. Туруп уктап кеткен адамга, отуруп уктап калган адамга дарат важип эмес. Качан ал каптал жерге тийип, жатып уктап калмайынча деген дагы хадисти риваят кылып атат. وأخرج أيضا عن ابن عباس عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه. Дагы Ибн Аббас разияллаху анху пайгамбарыбыздын сахабаларынын арасында Хузайфа деген болгон. Хузайфа ибн Яман радияллаху анху бул пайгамбарыбыздын сырын сактаган сахиби сыр. Ким мунафык эмес экендигин ошо кишиге пайгамбарыбыз дайындап айтып койгон экен адамдардан. Бул киши башка эч кимге айтчу эмес экен. Ошо Хузайфа ибн Яман радияллаху анху риваят кылат. Кала кунту жалисан фи масжидил Мединати. Мен дейт пайгамбарыбыздын Медина шаарындагы пайгамбарыбыздын мечитинде отурат элем дейт. Ахфику мындай үргүлөп кетип атат элем дейт. Мечитте отуруп улам үргүлөп жай уктап кетип атат элем дейт. Фахтаданани рajulun min khalfi. Анан бирөө келип эле мен артыман бир кызып калды дейт. Fa iza ana bin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Карасам эле пайгамбарыбыз экен дейт. Fa qultu ya Rasulullah wajaba alayya wudu. Ya Rasul men көрөлү ya Rasulullah мага дарат важип болуп калдыбы дедим дейт. Даратым бузулду. Мен кайра дарат алышым керекпи дегенде ал пайгамбарыбыздан мага дарат важип болуп калдыбы десем, кал пайгамбарыбыз айтты ла, жок, сага дарат важип болгон жок. Хатта тадаа джамбака алал ард. Сен капталдап жерге жатып калмайынча даратың бузулбайт дептир. وهذه الحديث وإن كانت بانفرادها لا تخلو عن ضعف. Ошондой хадистер бар. Бул хадистерди жалпысынан мухаддис уламалары изилдеп чыкса, ар бир хадис бул хадис даиф деши мүмкүн. Мына бүгүн дагы ошондой көп болуп атат. Даиф хадис болсо эле болду, болбойт. Бизге сөзсүз сахих хадис керек деген дер чыгып атат. Илгертен бул фикх маселелеринде, хадис илиминде деле алым уламалар, ар бир мазхаб уламалары хадистерди тактап келген. Бүгүн эле хадистер такталып, бүгүнкү чыккан эле хадис кармангандар мазхаб кармабай туруп хадисте ушинтип келген. Болду дегендер эле хадистин тагын билбейт. Ар бир мазхаб уламалары, ар бир мазхабтын ичинде муфассирлери, мухаддистери болгон. Бардыгы хадиске карап амал кылышат. Андыктан мына жогоруда айтылган хадистер, мындан башка да хадистер бар. Ошол хадистерди өз-өзүнчө алып караса, заифтиги бар. Кээ бир хадистер ошентип заиф болот деп атат. إلا أنها إذا تعاضدت لم تنزله عن درجة الحسن. Бирок булардын бардыгын чогултуп, мынча хадистин барын топтогон кезде хасан даражасына жетет. Хадис сахих болбосо дагы сахих хадистен кийинки даражадагы турган хасан деген хадис болот. Бул хадис хасан хадис. Далил кылып карманганга жарамдуу хадис болот. Бул киши айтат, демек бул хадистердин баары топтолуп, ушул хасан даражасында хадиске чыгат. ولم يعارضه صريح مثله. Анан дагы буга карама каршы келген башка күчтүү хадис жок. فيجوز العمل به. Мындайда даиф хадиске да амал кылса болот деп атат. Демек бул намаздын ичинде туруп уктап калуу менен дарат бузулбайт. Мейли сиз намазда кыямда тике туруп уктап кеттиңизби, каадада отуруп уктап кеттиңизби, саждада туруп уктап калдыңызбы, намаздын ичиндеги уктап кетүү менен дарат сынбайт. Эгер баягы нак дараттын бузулганы өзүнө билинип калбаса эле, намазда туруп уктап кетип дарат бузулганы билип калды, анда албетте намаз бузулат. Дараты да бузулат, намаз да бузулат. Анан дагы имам Абу Юсуф ушундай дейт экен, эгерде кимде ким саждага барып алып, саждага турду дагы намазда сажда кылып атканда уктап кетсе бузулбайт дебедикпи? Бирөө атайлап келип сажда кылып алып уктайт экен да. Даратым бузулбасын деп. Сажда кылып атайлап уктаса саждада туруп анда дарат сынат дейт. Анда ошондой өкүм берилет.
Атайлап келіп сажда авалында тұрып алып, biraz уқтап қалайын, саждада дарат сынбайт екен десе болбойт екен. Атайлап уқтаса саждада анда дарат сынат дейді. Бұл имам Аби Юсуфтан. Бірақ жалпысынан біз айттық, имам Абу Ханифа менен имам Мухаммадтың қаулы бойынша, алардың дәлелі бойынша жалпысынан жоғарыдағы өткен хадистерге қарап пайғамбарымыз айтты, саждада тұрса да уқтап кеткен адам бұл намаздың ішінде дараты сынбайт екенде талаш жоқ. Қашан ал дараты сындыра тұрған нәрсені уғып қалса, көріп қалса, біліп қалса, ошондо сынады. Дағы мындай пайғамбарымыздан бір хадис бар екен. Қарасаңыз, өзі көп адамдар бардыр, тақуа адамдар. Бұл ибадатта тұрып, саждада тұрып, уқтап кеткен адамдар да болады екен да негізі. Кейбіреулер чаршағандығынан болушы мүмкін. Кейбіреулер ибадатты көбірек қылып, намазда көп тұрады. Рукуны көп қылады, сажданы көп қылады, қиямда көп тұрады, Құранды көп оқиды, көп жаттаған. Ошондай адамдар бар, атайын ошонтип көп тұрып та уқтап кеткендер болады. Бұл сауаптуу амал негізі. Уқтабаға қарекет қылыш керек. Негізі намазды адам мындай өзін ес учу тұрған кезде оқыш керек. Егер қатты ұйқысы келіп атса, пайғамбарымыз хадисте айтады, ал адам барып кішкене ес алып алсын дейді. Себебі ал намазда тұрғанда өзі емнен айтып атқанын білбей қалса, өзін өзі сөгіп жіберіші де мүмкін. Андықтан намазды ес учу бар кезде жайдары болып тұрғанда оқыш керек, чирақ болып. Оқыз емі біреу ошентип ибадат қылып атып уқтап кетсечи. Бұл турасында пайғамбарымызда хадис бар екен. Иза намал абду фи суджуд, егер қайсы бір пенде саждада уқтап кетсе, юбахи лаху малаикатаху. Алла Таала періштелерге қайрадылып сыймықтанат екен да. Фаяқул Алла Таала айтады дейді: "Унзуру иля абди", қарағылашы мен пендемді. Рухуху инди, мұның жаны мына мен тарапта, ва бадануху фи таати, денесі болса мен ибадатымда тұрады. Қарағыла деп Алла Таала періштелерге айтады екен да. Негізі ошол ибадатты азырқы хадисте айтылғандай, хадиси қудсидегідей, бұл бір сыймықтанчу, періштелерге дағы жақчу, Аллаға да жақчу иш болады. Егерде ибадат дараты менен болса, бірақ атайлап барып мен өзім шу уқтап қалсам деле мейлі деп сажданы көп қылып атайлы уқтап қалышын өзі жақшы емес. Себебі уқтағандайын дарат бұзылып қалады. Дарат бұзылып қалып, дараты жоқ болып ибадат қылудың өзі жақшы емес. Бұл адамды чоң күнә болады да, адамды кейде имандан да шығарып жіберіші мүмкін. Егер де даратсыз, ғусулсыз намазды өзі ұрқсат деп білсе. Ал бір ору себептен, башқа дағы бір ор себептерден ле улам адам таяммум менен же дараты жоқ намаз оқығанға рұқсат берілбесе, өзі даратсыз таза болбостон тұрып ибадат қылу жақшы емес, чоң күнәлерге кіреді. Ким даратсыз намаз оқыса тоба қылыш керек, біліп тұрып. Біздің Захирия деген фатва китеп бар екен, Ханафи мазхабында. Шол китепте мындай дейді: "Лаунама қаидан", біреу отыру уқтап кетсе, фасақата, анын уқтап атып, отыру уқтап атып, құлап жүнөптір. "Ин интабаха qabla an yasila janbuhu ila al-ard la yanqud", егер шу қапталы жерге тиіп қалғанша ойғанып кетіп, түзеніп кетсе дейді, анда дарат сынбайды дейді. Кейбір айтады екен, жоқ, шу мындай түз отырған кезде жамбашы қийшайып еле кетсе, жамбашы қийшайып кетсе, жерге құлап аса деле дараты сынып қалады деген дағы фатва бергендер бар екен. Бірақ турасы ошол баяғы үргіліп кетіп, қийшайып бір тарауына құлап кетпей өзін түздеп қалса, мұнда дарат бұзылбайды дейді. Дағы бір ушундай уқтап кетші бұл ел арасында көп болады дем, ушундай нәрселерді айтыш керек. Кейде адамдар ушундай жөнөкөй өзіне туш болып қалады да, бір жөнөкөй эле иштей болып көрінеді, бирок кыжалат кылат. Анан сураганча кейде эсинен да чыгып кетет. Ошон үчүн бул фатва маселелеринде ушундай дарат, ибадат маселесинде алымдар көп көңүл бөлөт да, ушундай майда чүйдөсүнөн бери айтат да. Бул жерде мындай дейт, хуласа китебинде: "Вала вада ядаху ала ал-ард ва нама", бирөө колун жерге коюп таянып уктап кетсе дейт. "Ау нама мухтабиян", же жана антип эки тизесин өйдө көтөрүп, тизесин кучактап, башын
тизесине коюп уктап кетсе дейт. Аунама мухтабиян ва расу аля рукбатейхи ла янқуду. Ушул эки абалда дарат сынбайт экен. Эгер жерде таянып, колуңуз менен таянып уктап кетсеңиз, же жанагынтип тизеңизди кучактап, башыңыз тизеңизге тийип, ошентип уктап кетсеңиз, мону менен дарат сынбайт дептир. Валау саллал марид муттажиан. Оорулуу адам намазды туруп окуй албайт экен, анан жатып окуйт экен. Демек, шариятыбыз уруксат берет, адамдын абалына жараша отуруп намаз окуса болот, отурганга кудурети келбесе, жатып алып окуса да болот. Эгер туруп окуганга болбойт, отуруп да окуй албай атат, жатып окусун. Окушу бирөө жатып намаз окуп аткан болсо, жатып уктап аткан, намаз окуп аткандыктан кээде ал уктап кетиши мүмкүн, жатып эле намаз окуп атып уктап кетет арасында. Ушунда эмне болот? Биз айттык, жана туруп намаз окуп атса, отуруп намаз окуп атса, саждада турса, мында уктап кетсе бузулбайт дедик. Ол эми оорулуу адам төшөктө жатат, жатып намаз окуп аткан. Бу жатып намаз окуунда тартиби бар, китеп намаз китебинде келет, аны дагы сөз кылабыз буйруса. Ошол оорулуу адам жатып намаз окуп атып эле уктап кетти. Не болот десе, фассахиху аннаху янқуду. Бул жатып уктап кеткен адам намаз окуп атып, анын дараты сынат дейт. ولو نعس مضطجعا إن كان نعاسه خفيفا بحيث يسمع ما يتحدث وعنده لا ينقض. Эгер жатып уктап кетпеди, бирок жатып үргүлөп атат. Үргүлөп кетти. Үргүлөгөндө дагы мындай жеңил, катуу уйкуга кирип кеткен жок. Жеңил үргүлөдү дагы тегерегиндеги сүйлөнүп аткан сөздү тыңшап турат. Бирек сөз түшүнбөй калышы мүмкүн, бирок сөздү угуп турат. Жандагылардын сүйлөшүп аткандыгын, мында дарат сынбайт дейт. Эгер ошентип жанындагылардын сүйлөгөнүн угуп атса, дараты сынбайт экен. Демек, даратты бузуучу нерселерге ошол уйку, өзүн өзү эс үчүн жоготуп коюу, эстен танып калуу, же жанантип кээ бир адамдар Кудай сактасын, ошол жин тийип, кээде өзүн өзү жоготуп, кадимкидей эле жинди болуп калат дагы бир нече убакыт. Анан кайта эсине келип калат. Ошондой бул жиндилик, эсинен танып калуу, булардын бардыгы уйку дагы даратты негизи сынат, сындырат булар. Анан буга жалпы барын чогултканда пайгамбарыбыздан мындай хадис бар экен. Имам Ахмад, Абу Дауд, Имам Дарими риваят кылат экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Вал аслу фиха каулу алейхи салату вассалам: ал-айнани викау ас-сахи, fa in namat al-aynani istatlaqa al-викау." Эки көз дейт, уктай элек болсо, адам ойго отурган кезде, бул эки көз адамдын боу болот го, биз бут кийимди кийгенде боуун байлайбыз. Ушул эки көз адамдын көчүгүнүн боусу болот деген экен. Себеби качан эки көз ачык турат, уктабай турат, демек ал дараты сынбай билип турат, сынганын сынбаганын. Качан адам эки көз уктап калган кезде билбей калат, бая боо бошоп кеткен болот дейт. Демек анда дараттын сынганына далалат кылат. Анан жанагындай кылып кичине отуруп уктап кетип, ары бери бияка бир кыйшайып кетип, оң жака, сол жака бир кыйшайып кетип, таяна калып, анан улам көз илинип кетип, кайра тура калып, мында дарат бузулбайт дедик. Буга далил катары Сунан Аби Даудта имам Абу Дауд өзүнүн Сунан хадис китебинде риваят кылат экен. Кана асхабу Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям янтазирун ал-иша'a hatta takhfiqa ru'usuhum ay tattariba. Summa yusalluna wa la yatawaddaun. Пайгамбарыбыздын сахабаларынын арасында бир топтор ушу пайгамбарыбызды күтүп, мечитке келип отурат, намаз убактысын күтүп отурат, кээде намаз убактысы болсо да пайгамбардын чыкканын күтүп отурат, пайгамбарыбыз менен намаз окуйлу деп. Анан кээде ушундай болуп калат экен, сахабалар отуруп күтүп, куптанды, баштары ылдый эңкейип, үргүлөп уктап кетишет экен. Улам башы салаңдап, улам өйдө ола калып, кайта ушинтип уктай берет экен. Анан туруп пайгамбарыбыз чыкканда, пайгамбарыбыз менен туруп кошулуп, дарат албай эле намаз окуй беришкен. Ошол хадисти ушинтип Сунан Абу Даудта риваят кылат. Булардын бардыгы ошого далалат кылып атат. Катуу уйкуга кирип кетпесе, бир-эки үргүлөп кетүү менен, баш учу кыймылдап кетүү менен бул даратты сындырбайт экен. Дагы бир Муснадул Баззарда мындай хадис бар экен. Ва ма фи Муснадул Баззар биснади сахih kana ashab Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям янтазирун as-салата.
فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة فيجب حمله على النعاس. Bir hadis var iken Peygamberimizin uçurunda Peygamberimizin sahabaları Peygamberimizi kütüp namazda oturup anan kebirler şuntub jam baştap ketetile dagı arasında uktap ketkenleri olatile tura kalıp anan namaz okuyu beretele degen hadis var iken. Bunu biz bayağı taza katı uktap ketmesden jana aytpadık mı? Jam baştap jatıp ürgülep ketse tegeregindeki sözlerdi kulak tınşap tursa uğup bilse süylep atkandарын mında daratсынбайт dedik. Бұл hadis oşoğa jorulatıken. Demek bayağı kebirler çok uktasa dile monunday hadiste aytıp uktasa dile daratсынбайт jatıp alıp namaz kütüp atkanda. Deşi mümkün çok anda emas bizden Hanafi mazhabı boyunca jam baştap jatıp ürgülep ketip tegereginde emne bolup atkanын ündörдү угуп bilip tursa сынбайт. Katı uktap ketти öz bilbey kaldı onda sınat. Peygamberimiz turasında bir neçe hadisler var ki Peygamberimiz uktap ketip daratı uktasa dile daratı sınbastan tura kalıp namaz okugango deşi mümkün. Biröv jarım bol turasında Hanafi ulamalar aytат, жоқ, Peygamberimizin uykusun başka biröөгө tengegenge bolboyt. Peygamberimizin uykusu darat sındırбай turgan uyku bolgon. Emnege dese Peygamberimizden bol özünün özgöçölügü ekendigi, Peygamberдің peygamberligi ekendigine dalalat kılgan hadisler var eken. Sebebi yerde şunday deyt, Peygamberimiz aytkan eken, "Tenamu aynaya", menin iki gözüm uktayt deptir Peygamberimiz. "Ve la yenamu kalbi", biroq menin jürögüm uktabayt degen eken. Peygamberimiz ne göz uktaba menin jürög uktabayt, daima Allah'ın zikirinde bolgon. Bul hadisti İmam Bukhari, İmam Muslim, Abu Davud, Tirmizi, İmam Nesai, bardığı Hakim, Ayşene özmenen Anas razıyallahu anhudan eki şunday hadislerdi rivayet kılatken bul hadis Peygamberimizin aytkanı menin eki gözüm uktayt ko biroq jürögüm uktabayt degen hadisti. Boldur. Andan tışkarı dağı Peygamberimizin kılgan işleri turasında dağı Peygamberimizin akısında Peygamberimiz kim degen Peygamberimiz jakşı tanuu turasında şifa degen Fi Hukukil Mustafa Peygamberimiz turasında kitabı var. Бұл шул şifa kitabında Qadı İyad жазған kitap. Şul şifanın şarhında mınday deyitken "Vel icma'u ala ennehu sallallahu aleyhi ve sellem fi nawaqidil wudu kel umme." Negizi bu darat sındırıcı nerseler gelgende Peygamberimiz dile bizge okşoş. Bizdin daratımızı sındırgan nerse Peygamberimizin dile daratını sındırgan illa ma sahha istisna'uhu ken nawm. Biroq bir gana nerseler var. Şu Peygamberda bizdin daratımızı sındırgan nerse Peygamberдің daratını sındırbayt. Oşolardan biri uyku bolat degen eken. Uyku bizdin daratты sındırat ko, biroq Peygamberimizin daratını sındırgan emesken. Demek bul Peygamberдің özgöçölügü, peygamberligi. Andan çıkar uykudan emi jana biz ayttık, esten tanıp kaluu, es üçün jogotup koyuu, özün bilbey kaluu. Anın dağı bayağı cindilik kede bul adamdan akılın şondoy oru sebepten ulam jadağı başka bir sebeplerden adam balası akılı üçün jogotup koyot. Oşondo mında dağı daratты buzat eken. Sebebi bul ekөөsü ez üçün jogotup koyuu, anan jindep ketүү, bul jana uykudan dağı katıurak bolat eken da. Uyku daratты sındıra atkandan bol ekөөü andan beter daratты sındırış gerek. Sebebi uykudağı ürgülep ketip atkanda uktap ketken adamdı öy desen oygonup ketet eken. Janağı jindep ketken adamdı, je ez uçunan tanıp kalgan adamdı öy demek tügül barıp koldan karmap köterseň da turbayt eken. Oşon esine gelbeyt eken. Şon üçün bol jindilik menen adamdın esi üçün jogotup esten tanıp kaluusu daratты buzat uykudan dağı күчтүү bolgondugu üçün. Andan keyinki dağı bir mesele kat kırıp külүү daratты sındırat namazda turup. Namazdan tışkarı kat kırıp kança gülsöňiz dele bu daratты sındırbayt ko. Namaz içinde kat kırıp külүү daratты sındırat. Bul bizdin Hanafi mazhabında şunday. Başka mazhablarda sındırbayt deşi mümkün. Bizdin mazhabda Hanafi mazhabında namazda turup kat kırıp külsöňiz daratyňyz sınat. Çıgıp barıp darat alıp anan kayra gelip oşol namaz bütelek bolsa ulantsaňyz bolat koşulup je kaytele başından baştap namaz uyuysuz, namazga uyuysuz, je özüňizçe bütüp kalsa namaz okuysuz. Kıskası namazda turup kat kırıp külüp jöberseňiz balagatga jetken adam. Bu jaş bala emes, nariste balagatga jetelek adam kat kırıp külüp jöberse namazı buzulat, biroq daratı buzulbayt anın. Al kayta koşula berse bolat. Balagatga jetip kalgan çoň adam namazda turup kat kırıp külüp jöberse
Daratı da buzulat, namazı da buzulat. Ve kahkahatu bergin fi salatin mutlaqatin. Biroq кейбір намаздарда айырмасы бар екен. Bu жаназа намазы, сажда рукусу жоқ, жаназа намазда. Сажда қылынбайды, руку қылынбайды. Анан жанағы сажда жөн эле сажда қылған болса, мысалы, сажда тилават. Бұл екеусінде қатқырып күлсе, даратты сындырбайды екен. Жаназа намазда. Анан сіз Құранды оқып отқаныңыз сажда аяты келіп қалды, сажда аятын оқығандан сажда қылыш керек. Ошо сажда кылып аткан кезиңизде сажда аятын окуп эле, намаздын саждасы эмес бул, сажда аятынын саждасы. Ошону кылып атканыңызда каткырып күлүп жиберсеңиз даарат сынбайт экен. Болгону моно 5 убакыт намазда, башка дагы нафил намаздарда, тарави намазында, эгер намазда турган адам балагатка жеткен болсо, каткырып күлүп жиберсе, болду, даараты да сынат, намазы да сынат. Буга bir dalil қатары мындай хадис бар екен. بما رواه الدارقطني عن أبي هريرة وعمران بن حسين والطبراني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. Mana şol 3 adam İmam Daraqutni, iki sahabadan Abu Hureyre menen İmran bin Husayn'dan, İmam Tabarani da rivayet kılıp atat Abu Musa el-Eş'ari'den. Bular aytat: قال بينما رسول الله يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد. Sahabalar Peygamberimiz menen turup namaz okuşup atkan eken meçitte. Meçitte namaz okup atsa meçitin içinde bir çukur bolgan eken. Oşol çukurga bir kişi kirip gelip öyle eki öz aziz bolgan eken. Kirip gelip meçitin içinde gelip öyle bir çukurga tuş gelip çukurga düşüp kettir. Anan al kişinin düşüp ketkenini görüp bir sahabalar o kana fi basarihi darar, kişine gözü bayağı şu görbe kalış kendi. Fadahika kesirun minel kavmi ve hum fi's salah. Bazı sahabalar namazda turule Peygamberimiz kişinin düşüp ketkenini görüp külüp jibirgen eken. Fe'emara Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men dahika en yu'idel vudu'a ve salata. Anan namaz bitkenden Peygamberimiz bayağı sahabalara kayırılı ayttir. Kim katkırıp külgen bolsa daratın alsın da namazın kayıt okusun deptir. Andan çıkarıdağı hadis var. Peygamberimizden yu'adul vudu'u min sab'in degen daratты 7 nerseden olam kayra alış gerek degen. 7 nerse bolup ketse daratты жаңыртыш керек дегенде. Ana şolların içinde şol uykunu da aytkan, esten tanıp kalıbını da aytkan, katkırıp külüğünü de aytkan. Şonun birinde dağı Peygamberimizden hadis var. Men dahika fi's salati qahqahatan felyu'idil vudu'a ve salata. Kim namazdan içinde turup katkırıp külüp jibirse, anda daratın da namazında жаңадан okusun. Mana şol jerde dağı fe innehu ruwiya mursalen ve musnadan. Şol hadisler mursal hadis degende var. Boga çeyin sizden kulağınız uğup da köne versin. Hadisler bölünöt. Sahih hadis var, hasan hadis var, mursal hadis var, musnad hadis var. Bilimdüler bulardan barını ayırmala bilet. Azır şol hadiske qarabanan ança-munça hükümdörді özgörtüp aytkanlar bolup atat. Şön üçün bu şol nerselerdi aytıpga toora kelip atat. Bol hadislerin arasında şunday mursal da hadisler var. Hadisin türü bolat. Bizdin Hanafi mazhabında, başka dagı jalpele mazhabtarda mursal degen hadis dalil bolup eseptelet. Bol hadislerden bardığı hujjat dalil qatar eseptelet. Budan biz öküm alsak bolat. Andan çıkarı bu oşon azırkı şol katkırıp külgöndög rivayet kılınan hadislerden bardığı bir toğu var köp. Alardın bardığı çoğultup bardığı dalilge jarayt. Dağı bir daratты sındırçı nerselerin içinde el-mubasharatul fahişe. Ayal menen erkektin erdi katındın denesi kiyimsiz jalaŋaç bolup biri-birine tiyip ekөө çoğu bolup kalsa uşul uçurda dağı daratты sındırat deyt. Bolganen bir yerde köýünçe bulbaya köp uçurdağı aval aytılgan jön ele denesi tiyip ketse darat sınbayt. Bizdin Hanafi mazhabında denesi tiyişse degenden maksat bir yerde janagıntıp ayaldın dele erkektin dele jеңil suusu bolat daratты buza turgan.
ошол суу чыгып кетсе даратты сындырат. Максат ошол негизи. Берде жөн эле жылаңач денеси бири-бирине тийип эле кетсе эмес, ошол жанагындай деңгээлде эми эрди катындын ортосунда никеси бар, адал бири-бирине анчалык деңгээлге баргандан кийин, демек бул ошол аталык суубу, энелик суубу, жеңил даратты сындыра турган суу болот. Оор суу болот. Ал баягы аталык суу катары энелик суу болуп бала жаралчу суу бар. Ал оор суу болот. Андан берки дагы бир жеңил суусу бар. Ал даратты гана сындырат. Ал жанагы оор суусу ал гусулду да сындырат. Ошон үчүн бул никеси бар эрди катын бири-бирине жакындап денеси бири-бирине тийишсе, ошол жанагы даратты сындыра турган жеңил суу чыгып кетсе, адамдын шилекейиндей эле, оосуусундай эле болот. Туп-тунук эле, таптаза. Ошол суу чыгып кетсе, дарат сынат. Дагы бир даратты сындырчу нерселерге биздин мазхабта бул сындырбайт, бирок башка мазхабтарга сындырат. Ошон үчүн берде муну эскертип айтып кетип атат. Эркек киши бир аялдын денесине колу тийсе, же өзүнүн жан жерине, аврат жерине, уят жерине эркек киши колу тийсе, аны башка мазхабтарда мына колу ичи тийсе дейт. Биздин мазхабта алаканын ичиби, сыртыбы, өзүнүн жан жерине, уят жерине колу тийсе, дарат сынбайт. Биздин мазхаб боюнча эркектин колу аялдын денесине тийип кетсе, аялдын колу эркектин денесине тийип кетсе, жөн эле кайсы денеси болсо деле дарат сынбайт. Башка мазхабтарда дарат сынат. Биздин Ханафи мазхаб боюнча дарат сынбайт. Буга дагы далилдер бар. Бул туурасында Сахихайнда имам Бухари менен имам Муслимдин сахих китептеринде мындай хадис бар экен. Азрет Айша энебизден: "Валана ма фи сахихайн мин хадиси Аиша радhiyallahu anha аннаха قالت". Азрет Айша энебиз айтат: "Кунту анаму байни ядай Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям". Мен пайгамбарыбыздын турса, мен пайгамбарыбыздын алдында уктайт элем дейт. "Ва риджлая фи киблатихи". Анан ошондо мен уктаган кезде менин аяктарым пайгамбарыбыздын кыбласына туура келип калат эле. Пайгамбарыбыз кыбланы карап уктап атса, Айша энебиз мындай жатып, Айша энебиздин буттары пайгамбарыбыздын алдына туш келип калат экен да, намаз окуп аткан кезде буту мындай болуп. Анан ошондо "Фа иза сажада гамазани фа кабатту риджлайя" дейт. Анан пайгамбарыбыз саждага кетип аткан кезде менин бутума кол менен бир тийип коет эле, мен бутумду тартып алат элем дейт. Анан пайгамбарыбыз саждага барат эле дейт. "Ва иза қама басаттухума", пайгамбарыбыз өйтө турганда кайта бутумун сунуп коет элем дейт. Анан пайгамбарыбыз саждага келе атканда мен бутума колун тийгизип коет элем, бутумду тартып алат элем дейт. Аяктарын жыйнап. Муну дагы ошого далил кылып атат. Демек жөн гана эркек кишинин колу аял кишинин денесине тийип кетүү менен дарат сынбайт дегенге. "Ва ма фи сунанил арбаати ан Аишата". Дагы бир хадис Сунан арбаада İmam Tirmizi'nin, İbn Mace, Nesai, Ebu Davud'da kelgen hadislerden anne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yuqabbilu ba'da ezvacihi. Peygamberimiz özünün ayalların övetele deyit. Anan summa yusalli ve la yetavadda. Kelip namaz okuyup beretler, gayra darat albaytile deyit. Kaysi bir erkek özünün ayalın övüp koysa, onu menen darat sınıf albayt. Ve ravahul bezzaru fi musnadihi bi isnadin hassenehu. Andan tışkarı erkek kişi özünün can jerin, uyat jerin karmap alsa darat sınabı bizde sınbayt. Ana ayttık, başka mazhaplarda daratı sınat deyt eken, bizde sınbayt. Şafii mazhabında da şondoy söz var eken, alarda bunu alakanı menen, koldun iş yağı menen, eğer iş yağı tiyip kalsa avrat jerine, uyat jerine, can jerine daratı sınat degen sözde aytışat dalar. Estep kalış gerek, bizden mazhapta darat sınbayt. MK'de özü bul baş aylantıp başka mazhaptarda aytıştın kereги жок эле. Бирок бүгүнкү күндө биздин элдин арасында дагы мазхап кармагандарга билет өз мазхабын. Бул мазхап кармабагандар көбөйүп атат, чыгып атат. Анан алар мазхап кармабагандан кийин хадисте гана келген нерсени өзү билгенин гана айтат дагы болду. Ушул хадисте ушундай деп келген, бул сүннөткө амал кылыш керек деп тырышып тура берет. Эми башка мазхаптагылардын баары 4 мазхап тең бул жерден чыга калган эмес. 4 мазхап да хадиске амал кылат. Шол Курандагы келген, хадистеги келген нерсеге амал кылат. Болгон аны түшүнүш көп адамдын колунан келбейт. Бүгүн
Эми бул даратты бузуучу нерселер болчу, ушуларга токтодук. Азыр кошумча кадимкеми дараттан тышкары гусул алуу маселесине дагы киришебиз. Гусулдун парыздары, гусулдун сүннөттөрү туурасында, анан аларга дагы жайдан токтолуп, анын ичиндеги керектүү маселелерди айтабыз. Фардул гусли, гусулдун фарзы эмне? Фардул гусли гаслу фамихи ва анфихи ва куллил бадани. Гусулдун 3 парзы бар. Бири оозун жуат, оозунун ичин, анан мурдун жуат, мурдунун ичин, анан бүтүн денесине суу жеткириш керек. Ушул 3 парз гусулдун фарздары. Кимде ким жунуп болуп калса, аялы менен бирге болуп турса, анда ошол мамиледен кийин аял эркек экөөсүнө тең гусул фарз болот. Ошондо ушул 3 нерсе фарз. Оозун жуусун, мурдун жуусун, анан бүтүн денесине суу жеткириш керек. Бул биздин Ханафи мазхаб боюнча ушундай 3 парзы бар. Гусул туурасында, демек, мурду дагы, оозу дагы жууш гусулда парз. Буга да өзүнчө далил бар. Куранда аят бар. Маида сүрөсүнүн 6-аятында ошол дарат гусул туурасында сөз кылып атып, Алла Таала ушинтип айтат: Астагфирулла ва ин кунтум жунубан фаттахару. Садакаллахул азим. Эгерде силер жунуп болуп калсаңар, анда таза болуп тазалангыла дейт. Фаттахару дегенди араб тилин билгендер билет. Бул жерде жөн эле мындай жуунуп койгула деген сөз эмес. Жок, таза болуп тазалангыла дейт. Аны ушул неге минтип айтат? Нары дараттагы келген аятта жөн эле жууп койсо болот деген, бетиңерди жуугула, колуңарды жуугула, аягыңарды жуугула, башыңарга масых кылгыла деген. Жөн эле жерде жууп койгула деген. Эмне үчүн гусулга келгенде, эгерде бирөөңөр жунуп болуп кала турган болсоңор, анда силер таза болуп жууңгула деп айтты. Экөөнүн айырмасы барбы десе, ооба, биздин Ханафи мазхабынын уламалары айтат, айырмасы бар дейт. Таза болуп жууңгула дегенден максат, бул даратта жана бетти жууган кезде бул мурундун ичи, ооздун ичин жууш парз эмес эле, сүннөт болчу. Бирок бу жерде жунуп болгондон кийин силер таза болуп жууңгула дегени, ушу каерди жуу мүмкүн болсо ошол жерди жууш парз экендиги келип чыгат. Демек, ооз менен мурундун ичин жууш мүмкүн, бул экөөндө жууш парз дейт гусулда. Демек, биздин Ханафи мазхабы боюнча даратта мурун менен ооздун ичин жууш сүннөт болот, гусулда парз болот. Тазалап жууш керек болот. Гусул алып аткан адам мурдун да, оозунун ичин да таза жуубаса, гусулу толук болбой калат. Этегинде. Анан, демек, таза кылып жууңгула дегенден билинип атат, өзү таза кылып жуула турган жер бар адамдын дене боюнда, таза кылып жуулбай турган жерлер бар. Мисалы, көздүн ичин таза кылып жууа албайбыз. Көздүн ичине суу киргизип самандай да албайсыз, жөн эле сууда киргизип жууш да мүмкүн эмес. Бул кыйынчылык, мындай кыйынчылыктан шариятыбыз тозот. Ошон үчүн таза кылып жуулгула дегенде мурун менен ооздун ичинде, ооз көңдөйү менен мурун көңдөйүн айтып атат. Мону таза кылып жууш гусулда фарз экен, даратта фарз эмес. Көздүн ичин бул машаккат болгондуктан көздүн ичи гусулда деле, даратта деле жуулбайт. Фарз дагы эмес, сүннөт дагы эмес. Андан тышкары бул дараттын гусулдун фарздыгы туурасында дагы ушу ооз менен мурундун фарз экендигине атайын хадистер бар экен. Варавад Дарақутнию ан Аби Хурайрата радияллаху анхум, лакин бисанадин даифин жиддан. Имам Дарақутни Абу Хурайрадан риваят кылат экен хадис. Бирок бул хадисте аудан санадында даифтик бар экен. Хадис даиф. Бул хадисте эмне деп айтылат экен? Анна алейхиссалам жа'ала ал-мадмадата вал истиншаqa фаридатан лил джунуб. Оозду, мурунду жууну пайгамбарыбыз жунуп адамга фарз кылган деп келеткен. Ва фи риваятина анна алейхиссалам жа'ала ал-мадмадата вал истиншаqa лил джунуби саласан фаридатан. Дагы бир риваятта пайгамбарыбыз жунуп адамга
murdu menen oozun 3 joludan tazalap juunu farz kıldı degen eken. Demek birok bizdin hazır gusulda siz oozunuzdu bir jolu çayqap koysoңuz, murdunuzdu bir jolu çayqap koysoңuz farzlıktan kutulasız. Gusul kılıp atkanda unutbastan bul farz. Hanafi mazhabında oozlu jok degende bir jolu çayqap, murundu bir jolu çayqap koyup farz. Buğa baylanıştığı bereki söz Zahiriye fatva kitabında bizden Hanafilerden mınday söz barken men igtasala ve beyne esnanihi ta'amun la ba'sa bihi. Birov gusul kılıp juunu atkan keste dişinin arasında tamak kalıp kettir. Şomeyen oozun çaykadı birok baya tamak dişinde kalıp ketken cevap kalgan dişten bir top jerin. Şomeyen darat ötöü, gusulu ötöü oozun juugandığı. Oozun juuş farzı o. Darat ko bolu öğretem. Daratta bolu oozun juuş sünnet bolçu da. Juubasa dile darat bolu öğreteli. Birok gusul kılıp atkan keste jegen tamağı dişinde kalıp kettir. Dişinin bir kaptalını şöntüp basıp tiybe kaldı. Emne olat dese, eğer жаңы jegen janagınday tamağı olsa, suulu tamak, su öte turganday tamak tiştelip bir yerde kıpçılıp kalsa, anda al öte öğretiptir gusulu. Bala öğret. Sebep degende koyunça bul li'anna ma beynel esnani ratbun feyasilul ma'u ila ma tahtahu. Oozun içindeki kalgan nerse koyunça şunday suulu nerse olatdağı oozgo su alganda şol su koşo nары tişke dağı tiyip suulu bolgonduktan janagı turup kalgandın astına dele su tiye beret. Şon üçün bul gusulu oozunda tamak kalıp ketse ötöt deptir. Andan çıkarı birov gusul kılıp atıptır dağı oozun juuganды unutup koyuptur. Gusulu bütüp kaldı. Anan kiyinip aldı. وَلَوْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ ثُمَّ شَرِبَ مَاءً وَأَتَى عَلَى جَمِيعِ فَمِهِ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا فَلَا. Birok gusul kılıp daratalı oozun juuganды unutup koyuptur dağı birok gusul bütkönden keyin su içiptir deydi. Şol su içkende oozun tolo su tiyip kaptap kede baya suudu tilin uçumen ile tilin ortasымен su ötüp kedet toluk oozuna su jetpey kalat da adam su içkende sorup içse. Kede su içkende oozun tolturup su içet büt oozunun içine su tiygen bolot. Eğer janagı gusuldu kılıp oozun juuganды unutup koygan adam artından su içkende oozun tolturup şuntup içi oozun içindeki bardık jerine su tiyip içse anda gusulu toluk bolup kalat eken. Eğer de janantip suudu sorup içip oozuna toluk su tiyibey kalıp ketse anda gusulu toluk bolbay kalat, juuş kerek bolat oozun. Andan çıkarı dağı kede murunda adamdın katıp kalıp ketken nerse olup kalışı mümkün, su ötpey turgan dengelde. Je murundun özünün suusu katıp kalıp ketişi mümkün, je dağı bir içinde jara olup betin bir may sıypap je başka kılıp anan köp jerde jabıp kalıp su ötpey turgan nerse olup kalışı mümkün. Uşunda emne bolat dese, su ötpese anda su öte turgan kılış kerek. Kurgap katıp ketken nersenin aldına su jetiş kerek eken. Bul nerse köpünçe munu adamdın janagı nan kılgandarda koluna, tırmağına, bir top jerine kamır jarmaşıp katıp kalat ekende su ötpeyt eken. Uşunda al adam gusul kıla turgan bolsa janagıların ketiriş kerek bolat. Katıp kalgan kamır suudu ötkörбей kalat eken. Onçun kede kaysilen nerse bolbosun, şu adamdın denesine tiyip anan katıp jarmaşıp kalsa, gusul kılganday tiyat boluş kerek, oşol nerselerdi tazalap, taktap alsın deydi. Anan biz şul gusul kılganda farzlar dep şul 3 nerseni ayttık. Oozdu, murundu, anan bütün denesine su jetkirsin dedik. Şu bütün denesine su jetkirgen keste bir jolu jetkirse şol öz jetişti bolat. Keyde har kanday bolup kalat, gün soğuk bolup kalat, birle jol suja kayra koyunup juun albaşı mümkün. Hepde bir jolu su jetkirgenge kudreti jetet. Je su as bolup kalganda üçün şu dene boyuna tolluk bir sıyra su jetse şul farzdan kutulat eken. Gusulu gusul bolup eseptelet eken. Anan al çaçına dağı koşo dene boyunda hiç bir jeri kalbaş kerek. Tırmaktay da jeri kalbay, su tiyiş kerek. Uşundan gusulu toluk bolat. Emne gelese birle baya terisi denesindeki çaçı tügüne dağı her bir tükke dağı su tiyiş kerek bolat. Buğa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemler şunda hadis var iken
tahta kulli sha'ratin janabetun деген. Her bir tüktün aldığında şunday junumtuq bolot. Daratsızlık bolot. Şonun için gusulda her bir tükkö denedegi suv tiyiş kerek. Febullu şa'ra деген Peygamberimiz demek sizler çaçыңарды dagı nımdagıla sözsüz suv tiysin. Ve ankul beşara adam mınavu denengerdin terisin toluk suv şuntup tiysin деген. İmam Abu Davud menen İmam Tirmizi şul hadis rivayet kılat. Andan çıkarıp Peygamberimizden dağı hadis var iken men tereke şa'ratan min cesedihi ve lem yaghsilha fu'ila bihi keza ve keza minen nar. Eğer de kimde kim gusul kılıp anan denesindeki bir tügele kalıp getse, çaşının bir övde su tiybeyi kalıp getse, anda al adamga tozokta mınday bolot dep Peygamberimiz aytkan eken. Sebebi gusulunuz toluk boy kalsa ibadatınızdağı, namazınızdağı ötpey kalat. Hazreti Ali'den mınday söz var iken, Kala Aliyyun kerramallahu vecehehu, فَمِنْ ثَمَّ min Peygamberimizden şul hadis tuqqandan giyin deydi. فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِ men özümdün çaçımdı özüm düşman görüp kaldım. Demek men jakşılap tazalap jubasam men tozokka düşüşüme sebep bolat eken. İbadatlarım kabul bolbay kalat eken dep Hazreti Ali anan özünün çaçını avdan taza karmap taza juup o akene yecuzzuhu köpünçe Hazreti Ali şonun için başın çaçın aldırıp jürçken kırıp. Bu alımlardan ulamalarının şonday söz var. Çaştı daima aldırıp jürü bu Hazreti Ali'nin Peygamberimizden 4 çaliyarının biri kuyov balası. Şu Hazreti Ali'nin işi olup Peygamberimiz aytkan menin dağı Hulafai Raşidinlerim sünnetin siler bekem karmangıla deydi. Şu daima çaç aldırıp jürü bu Hazreti Ali'nin karmangan sünneti katar eseptiletken. Peygamberimiz özü çaç aldırgandı uçur bolgon, Peygamberimiz çaç koyup jürgon köpünçe 4 ret Peygamberimizin çaçını algan dep aytat alım ulamalar çaçın kırıp bolbosa Peygamberimiz çaçın kıskartıp çaç koyup jürgon eken. Hazreti Ali aytat men bul Peygamberimizin o hadisini uqqandan keyin deyt her bir tüktün aldığında uşunday junupsuzluk bar eken, junuptuk bar eken, demek anı tazalap jubasaң ibaratın kabul bolboy erteң tozoko düşüşüň mümkün eken. Men öz çaçımды şunday görüp kaldım. Demek de onan çaçın tazalap juup je köpünçe keyin Hazreti Ali'nin adatı çaçın aldırıp jürçken. Yani bizde damlaların arasında şonçele bu Hazreti Ali'nin adatı, Hazreti Ali'nin sünneti, Peygamberimizin Hulafai Raşidinlerinin de onan çaçını aldırıp jürçede, kırıp jürüşet. Anan bul gusulda farz toluk boluş üçün bunu toluk adamlar, semiz adamlar köpünçe kindiginen etiyat bolsun deydi. Kindigi toluk juulbay kalıp ketken uçur bolat eken. Sebep adam semirgen keste şontup kindigi çukurayıp ketetken dağı su jetpey kalış korkunçu var deydi. Şonun için gusulda bul kindike tazalap su jetkiriş kerek. Ayal kişi dağı dene boyun, can jerin tazalap juuş kerek eken. Su jetkenin biliş kerek. Anan dağı eğer de kokus bayağı jaş kezinde sünnetke oturguzulbagan adamlar bolsa, çoğoyup kalgandan keyin karıp kalgandan alar sünnetke oturguzulbayt. Alar şo menen kalıp ketet. Demek sünnetke oturguzulbagan adamlar dağı etiyat bolup usul kılganda tazalansın deydi. Eğer mana şu büt dene boyga su tiysin dedik, buna ayal zatına köyrök tiyişelүү. Bular kulağına tağınçaktardı tağınıp kulak söykö salınat. Anan kulak söykö sagılganda kulağı teşilet de. Şol teşilgende kulaktın teşigine dağı su tiyişi zarıl bolup kalat eken. Anan şoga ayal kişiler kulağın teşigine söykö salgandan keyin su jetpey kaldı degen gümeni olsa etiyat bolup şu su tiygizip söйkösүн kıymıldatıp içine su tiygizip su kire turganday kılıp taktasın deydi. Al jerge su kirbey taktap su kirbey kalsa gusulu toluk bolbay kalışı mümkün eken. Şonun için kaysele nerse onday şakeygi bolup kalsa tar bolsa eğer boş bolsa aylanıp kenen jürse su juugan keste içine su kenen girse müşküldüğü yok jakşı. Eğer mınday tığız bolup kalsa anda bunu aylanış kerek bolot. Aylanıpasa bir mınday jıldırıp bunun astına su tiygizip anan kayta oruna koyup koyuş kerek bolot. Şığılıp dene boyunda kaysıl jerge su tiyбей kalış korkunuçu bolsa gusul kılıp atkan keste sözsüz ошол жерди taktap gusuldu jakşılap alıp namaz erteң jarabay kalbas üçün toluk kılsın deydi. Eğer
Kээ бирөөлөр баягы сөйкөсү түшүп калып, бирок кулагы жанагындай тешилип калган. Şu kulak teşilgen жерinde dağı suudu жақшылап жеткиргенде сөйкөсү жок болсо деле ичине суу жетип калсын деп жакшы кармап суу жеткирип койсун дейт. Болбосо калып кетсе да болбойт экен. Эгерде кээде ошондой болуп калышы мүмкүн, кээ бир адамдардыкы ошол эркектики деле кулагы тешилиппи, аялдыкы деле анан баягы ичинен кичине суу куюп өткөрүп жибербесе суу жетпей тургандай абал болуп калышы мүмкүн дейт. Анда сөзсүз баягы сууду куюп кичине суу өткөрүшкө туура келет дейт. Бирок ичине бир нерсени киргизип, кыйнап, баягы мындай чукулап зарылдыгы жок. Жон гана колу менен кармап суу жеткирип суу тийсе болду. Андан чыкар ушул гусул кылып атканда дагы бир маселени козгоп кетип атат. Мурунку учурда көбүрөөк болгон, азыркы учурда баягы бирөө жарымдарда ошол үйүндө шарты болбой калгандарда дагы болот. Мындай кичине чараны коюп, анан жанына челекке суу куюп, челектеги суудан алып үстүнө куюнуп, ошо куюнган суусу жанындагы таза сууга, денеңизге суу тийип жана таза сууга чачырап куюлуп кетсе эмне болот? Тиги таза суу булганып калбайбы десе бу жерде айтат. ولا يضر ما ينتضح من غسله في الإناء بخلاف ما إذا قطر فيه كله أو أكثره. Гусул кылып аткан кезде жанагы таза суу турган идишке анча-мынча суудун чачырап кетүүсү зыян эмес дейт. Сиз жуунуп үстүгө кээде мындай ой келет да, бу адамдын денеси таза эмес, жунуп болуп турат. Анан сиз үстүңүзгө суу куюнганда бу таза эмес денеңизге тийип, анан тияка куюлуп кетип атат да тамчылап. Эгер сиз ошону жана бир неменен чөйчөк менен алып куюнсаңыз, ошол денеңизге тийип, ошол суу ошомойдон көбүрөөгү жанагынын же ошол толук менен эле жанагы таза челекке суу турган, таза суу турган челекке куюлуп кетсе, анда булгайт экен. Эгер жанагы куйган сууңуздун көбү түшүп жерге кетти, бир-эки бияка чачырады, ал чачыраган менен тиги суу булганып калбайт экен. Болуптур, бул гусулдун фарыздары болду. Гусулдун фарыздары ушундай үчөө экен. Эми гусулдун сүннөттөрүнө токтолобуз. Сунанул гусл ва сунануху ан ягсила ядайхи. Гусулдун сүннөтү биринчи эки колду жууш керек экен алдын ала. Жана даратта деле ушундай эле, гусулда деле ушундай, гусулду баштаардан мурун сиз демек эки колду жууп аласыз. Бул мынау ушу эки билекке чейин. Себеби муну тазалап алыш керек. Бул эки кол гусул кылууда, дарат алууда негизги курал болуп эсептелет. Ошон үчүн улам кээде суу алганда азыр жакшы чоргодон суу чыгып турат, же кумган менен куюлат. Мурун көбүрөөк андай идиштерде аз болгон, ар адамдын жашоосуна жараша жөн эле мындай суудагы жеңил челек эмес, идиш эмес, оор таштан болгон челектер, чаралар болгон. Ошолордун сууду минтип эңкейтип көтөрө албайт, мындай кыйшайтып эмес, суудун өзүнө колду салып алыш керек болгон. Ошол учурларда демек биринчи бул колду тазалаш шарт болгон, зарыл. Ошон үчүн бул сүннөт. Мейли сиз кумгандан, чоргодон, каерден дарат алсаңыз деле, бирок жөн эле эки колду билекке чейин жууп алуу биринчи бул сүннөт. Дараттын да сүннөтү, гусулдун да сүннөтү. Ва фаржаху ва юзилун нажасата. Анан дагы жан жерин, уят жерин, гусулдун сүннөттөрү тартип, биринчи колду жуудуңуз, андан кийин жанагы уят жериңизди жууп алат экенсиз. Биринчи ал жерди тазалап алыш керек экен. Андан кийин дагы жанагынтип денеңизге бир ыплас нерсе тийип калган болсо, же ошол жунуп болгон кезде адамдын гусулу бузулган кезде жанагынтип аталык суу дене боюңузга бир жериңизге тийип калса, бутуңузга, сандарыңызга тийип калса, жана аврат жериңизди жуугандан кийин ошол нажасат жерди дагы өзүнчө жууш керек экен. Өзүнчө жууп койсун дейт. Себеби жалпы суу куйган кезде ал денеге тийип, жайылып дагы көбөйүп кетпеш үчүн биринчи демек сүннөт эки колду жуудуңуз, анан аврат жериңизди, уят жериңизди жуудуңуз, анан эгер денеге жанагындай тийген жер болсо, ошол тийген жерди өзүнчө жууш керек экен. Бу дагы гусулдун сүннөттөрүнөн. Анан дарат алганда кадимкидей эле толук эле адам ошол гусулдан мурун дарат алат.
Дарат алганда кадимки намазга алган даратын ала береткен. Себеби пайгамбарыбыздын алган гусулун биздин момундардын энелери, Азирет Айша энебиз, башка дагы пайгамбарыбыздын аялдарынан гусул пайгамбарыбыздын гусулун айтып түшүндүрүп бергенде, кудду ушундай тартип менен түшүндүрүп берген. Şu namazga qanday darat alsa, şonday darat alat ele deydi, gusul kılıp atkanda aldынан. Azırkı biz aytkan 3 nerseni kılgandayın, 2 kolun juvat, avrat jerin, uyat jerin, jan jerin juvat, anan jana denesine tiyip kalgan bir necesat bolsa munu tazalap juvat. Anan kadimki darat alganda ele namazga darat alat. Bolgondo bir yerde aytat illa ricleyhi, 2 ayağın darat alganda kadimki alıp geliyor, biroq ayağın juubay turat deydi. Неге дегенде бұл эми бир авалга жараша айтылган, эгерде сиз жуунуп аткан жерде бир чараны коюп алып, тазикти коюп алып, ошого жуунуп атсаңыз, сиздин үстүңүздөн куюлган суу, дарат алган сууңуз жанагы бул аягыңыз турган чарага үйүлүп атса, дараттын суу же жуунуп аткан суу үйүлүп атса, ошондо бутту жуубай туруш керек. Себеби аны жууган менен кайта эле жанагы иштетилген таза эмес сууга тиет дагы пайдасы деле болбойт дейт. Şonun üçün эгерде кимде ким бир мындай тазикти коюп алып, ошонун ичине түшүп алып, жуунуп атса, баягы суу агып кетпесе, азыркыдай болуп ваннанын ичинде турса, же бир аягына бир шлепка кийип алып, анан ошо кийип жуунуп атса, суу андан нары өтүп кетип атса, анда аягын жууп кое берет. Муну азыркы айтылган дарат алганда аягын жуубай турат дегени, сиз бир жерге жана суу үйүлүп аткан жерде өзүңүз турсаңыз, дарат алган сууңуз үйүлүп чогулуп калды, ayağınızın астына бутуңуз шоға тиіп турат, ошондо бутту жуубай этек жагында жуат экен. Эгер азыркы көбүнчө биздегидей ваннада жуунуп атасыз, гусул кылып атасыз, азыркыларды кылдыңыз, 2 колду жуудуңуз, аврат жайыңызды жуудуңуз, жана кет тиіп калган жерлер болсо нажасат аны кетирдиңиз, анан толук дарат алдыңызбы, аякты кошо жууп дарат алып кое бересиз. Азыркы дарат ваннада суулар кетип атат, баардыгы токтобойт да. Summa yufidal ma'a ala bedenihi thalasan. Andan keyin gusulda, yani şu darat alıp bütkönden keyin emi, büt denesine suudu 3 yolu jetkiretken. Munu da alimler aytat, suudu denesine jetkende kantip suudu kuyat emi. Darat alıp bütkönden keyin kantip baştaş gerek. Mundagı bir erecesi var mı? Dese aytat, summa keyfiyetu sabbi en yufida ala menkibeyhil eymeni thalasan, summa el-eysari thalasan. Birinci 10 iğnine kuysa deydi. 10 iğninden başlap juup kuyunsa jakşı bolat eken. 3 yolu şayağına kuyup juup, anan sol iğnine kuysa, anan başına, summa ala sairi cesedihi, av yebda'a bir ras. Anan başka denesine, je başından kuyup başlasa dele bola öğret deydi. 10 iğninden bolbosa, başından ile kuyup başlasa dağı, bula hiç kanday karşılığı yok, makrusa kuremez, bola öğretken. Demek jakşısı uşul başından baştagany sebep degende ve huvel azhar li hadisi Meymunete ve gayriha min iddeti hadisi avradaha al-Bukhari fi cemi'ihi. İmam Bukhari özünün sahih kitabında alıp geletken bir neçe hadisi şul gusul boyunca Meymuna yenebizden başka dağı Peygamberimizdin gusulun rivayet kılganlardan aytışkan. Şunda Peygamberimiz başından kuyup baştagany dağı var. Demek janagı tertip boyunca gusuldun aldınan 2 koldu juup, avrat jayыңызды juup, тиген нажисатты кетирип, даратты алып, анан башыңыздан баштап, толук денеңизге бардыгына суу жеткириш керек экен. Сумма ягсилер риджлейни ла фил мустанқаи. Анан этегинде барып жанагы башында 2 аягын жууган эмес да, суу чогулуп аткан болсо. Анда бул анан ушул денесине бүт денесине суу жеткиргенден барып этегинде 2 аягын тазалап жууп чыгып кетет экен. Бирок жанагы суу үйүлгөн жерге эмес деп атат. Баягы чогулган, үйүлгөн, жуулган суу үйүлүп калса, ал тийип турса, аягына аякты таза болбойт. Суу уже ал таза эмес болуп калган да. Ошон үчүн ал аягын тазалай албайт. Анын үчүн кичине нары жылып барыппы, башка бир нерсенин таза үстүнө туруп жуусун дейт. Бүгүнкү күндөгү жанагы азыркы ванналарда жуунуш жеңил. Эгерде ошо башынан эле даратты да толук эле алып коесуз, аягыңызды жууп, сууду бир куюнуп, толук денеңизге суу жеткенден болду чыгып кете бересиз. Wa yakfi li zati ad-dafirati an yabtalla asluha. Анан берде дагы бир маселе, аялдарга тиешелүү чачы өрүлгөн, чоң чачы бар. Аялдар гусул кылган кезде жунуптан улам гусул кылса, жунуп болуп. Анда алар жана өрүлгөн чачын жазбастан, мына чачтын түбүнө сууду куюп эле, бир кружка сууду куюппу,
su ağzı öyle şu çaştın tüyüne su jetse, beyaqtagı salаңdap örülgön çaşına su jetpese de bolat eken. Bol bizden Hanafi mezhebinde. Biroq emi morunkuday awalda bolsa kövrök kıynalgan. Bugünkü günde eger kimder жылуу жерде bolsa, üyünde bolsa, vannada bolsa, erinbesden çaşın juup algany jakşı albatta. Toluk ele. Bul em janagындай çındap kıynalgan adamdarga tala tüstö, je too jergesinde, ayıl jergesinde şartı joktor. Ayaldın çaçı uzun bolup atsa, örülgön çaçın kayra ile жазып, anan juup, anı kurgatıp, oturuş maşakkat keltirse ayalga. Ошол учурда ал örülgön çaçı, uzun çaçın жазбастан эле сууну başına куюп, tүйүндөгү başının terisine толук суу жetse болду дейт. Дагы андан тышкары ошол tüyüne çaştın tüyüne su jetkirse boldu dedik. Demek başka janagı örülgön jagı жазып, чечип, аны суу тийгизиш шарт эмес дейт. Бирок кээ бир аалымдарыбыз айтат, этият болуп, такыбалык кыла турган аялдарга туурасы ушул, мейли анын чачы аягына жетип турса деле салаңдап чачын жууп, тазалап алса жакшы дейт. Kokус, misалы erkeklerdeçi, bul azırkı çaç örülgön ayaldarga tiyешелүү маселе oldu. Kokus bir erkeklerdi, misалы bu Kıtaylarda, Kalmaktarda, Mongollarda, keyde şonday adat bolotken, erkekler dağı çaçı örülgön uzun çaç bolotken. Eger o şondoylardan bolup kalsa, erkek kişi junup bolsa, anda örülgön çaçı var bolsa, sözsüz жазып толук жуушка туура келеткен. Erkek kişi çaçının bardığın yuşka tuğra geletken bol bolsa usulu toluk bolbay kalatken. Buğa hazır çaştın tüyüne gana jetkirip koysun degenge mınday hadis var. Ve innema la yecibu aleyha naqdu dafiratiha lima rawal cemaatu illa'l Bukhari. İmam Bukhari'den başka bütün hadis alimler rivayet kılatken an Ummi Salamete, Ummi Salame enebizden Peygamberimizin ayallarından, mu'minlerin enelerinden bu kişi aytat, "Kultu men aytdım" deydi Resul, "Ya Resulallah, inni imra'atun ashuddu zafra ra'si afa anquduhu li guslil cenabe." Men şunday ayalmın, çaçımda daima örüp жүрөм ya Resulallah. Bu men gusul algan keste junuptan gusulga farz bolup kalganda çaçımdı жазып örülgön çaçımdı buluşum gerekpi? Dep Ummu Salame'ne suragan eken. Şunda Peygamber da bir rivayet o fi rivayetin lil haydati vel cenabeti. Junuptan bolup je etek kirim tugongöndө, toktogондо ayaldarga dagı gusul wajip da. Şondoy bolgonumda dagı sözsüz çaçımdı жазышым gerek börülgön çaçımdı dep Peygamberimizden suraptır. Faqala Peygamberimiz ayttir, la jok deptir. İnneme yekfiki sağa şol öz jetişti bolat en tahsiya ala ra'siki thalasa hasayatin. Başına bir 3 uçtap, 3 yolu başına su koyup koysan jetişti bolat deptir. Summa tufidi aleykil ma'a fetathuri. Anam bayağı koyulgan suudu ışkalap janağı çaçtın tüyüne terige jetkirsen bol da şomenen taza olup kalasın deyen eken, jana örülgön çaçыңды juğay koysan bolat degen bul Peygamberimizden hadisinden alınat. Andan çıkardağı Peygamberimizden hadis Abu Davud özünün Sunan kitabında rivayet kılatken mınday deydi. Ennehum isteftev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an zalika. Gelip Peygamberimizden atayın fatva soraştırdı. Peygamberden gelip soraşkan, bizden şunday çaç örülüp şunday olup kalsam ne olat? Erkek be ayal bu örülgön çaç var eken. Olam kayra gayrile şon жазып juup kayta örüp kurgata veriş maşakkat bolup atat dese Peygamberimiz ayttir. فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسل حتى يبلغ أصول الشعر. Erkek bolsa çaçın jassındağı su jetkirsin, juusun, büt su tüyüne çeyin jetsin, zarıl deptir.
Ve emmel mer'atu ayal bolsa fela aleyha en tenqudahu. Ayal örgön çaçın buzbay koysa olat, jazbay koysa olat. Li tagrif ala ra'siha, al uç sual öyle başına koysun. Thalase garafatin bikaffeyha. Ekalakanlal başına 3 yolu su koyup tüyüne su jetkirip koysun, ayalga şol jetiştüdeptir. Ve fi rivayetin li muslimin anha, İmam Muslim rivayet kılatken dağdile bolu şu Ümmü Salame ene özden rivayet kılıvatat. Afa enquduhu lil haydati vel cenabeti. Men şu ce hayızdan etekkir gelgendikten olam, ce junup bolgonduktan olam. Gusul kılgan kesse çaçımdı jaza verenbi, buza verenbi dese jok, buzbaysın, tüyüne su jetkirsen boldu deptir. Bul negizgi gusuldun sünnetleri şular boldu. Demek sünnetin farz, neme gusuldun farzı, anan gusuldun sünnetleri. Emi gusuldu emne nerse vacip kılat. Kaysı nerseden olam gusul alış gerek bolat. Uşu adağı toktalauz. Ve mucibuhu, gusuldu vacip kılçu işler. Kaysı iş bolğundan giyin gusul vacip bolup kalat. İnzalu maniyyin zi defqin ve şehvetin indel infisal. Birincisi, Cenabı atalık sudun çıkışı. Şunday güç menen atırılıp, şahvat menen, ergü menen erkek kişi ergip, şol jana atalık su çıksa, şu belinin üzülgöndele boldu, gusul vacip bolut deydi. Bul bizden Hanafi mazhabında Abu Hanife rahimahullah'ın kavluna qaravaytavuz. Keyde jananti bul belinen üzülgönü degeni siz bilip kalasqo, erkek kişi şol su çıkkanda su çıkıp ketpese dağı aldın alalı, rahat kelgende adam erkek kişi yer giygende bilinet. Şol gezde bul su belden üzület. O şol uçur bilindi boldu, gusul alış vacip bolup kalat erkeke. Anan al janağı kelip kiyinirek barıp çıkışı mümkün toluk su. Birok bayağı rahat alıp suudun belden üzülgönü bilinet, şol uçurda gusul vacip bolat. Bol bir ve gaybetu haşafetin fi qubulin aw duburin alel fa'ili vel mef'ul bihi. Anan ayal erkektin ortada mamile kılgan geste, katnaş kılgan geste, uşunda erkek kişinin usta kesken jerile sünnetke oturguzulganda usta gezilgen jeri var, oşonçoluk dengeli jogolup ketse, ortasında ayal erkek menen mamile bolganda körünbey kalsa boldu, gusul vacip bolat. Bul erkeke de ayalga da vacip. Eğer şolla dengelge jetip kalsa meyli al janagında erkekte ergü bol bolsa dile. Şu usta gezer jeri jogolup ketti, boldu erkeke de ayalga dağı gusul alu vacip bolat. Dağı biri gusuldu vacip kılgan işlerden ve ru'yetul mustayqizi el meniyye evil mezye. Uhtap turdu, uhtap tursele denesinde ve kiyiminde ve şol jana atalık suudun çıkkanı bilinip kaldır. Nımdaşıp turat kiyimi, je çında öyle şol suudun janı çıkkanı bilinip turat, je şol öz çıkkanda oygonup ketti, köyünçe şontu oygonup ketet. Uykudan turgan adam kıskası keyde bilbey kalatdağı şol düşündele körgöndey bolat, birok uykudan tursa kiyimi nımdalıp suulanıp kalat. Bul adamga da gusul alış vacip bolat. Al tağ özü bilbese dele, jenantip ergigenin özü sezbese dele, rahat alganın bilbese dele, birok uykudan turgan keste kiyimi şontup nımdaşıp, jana atalık suudun tasiri bilinip tursa çıkkanı, je anda emes çıkılıp su ile çıkkanı bilinip tursa, estey albadı, birok kiyimi suulanıp kalıptır. Boldu, gusul vacip bolat. Gusul kılmayınca namaz okukanga bolboydu. وَانْقِتَاعُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. Mından tışkarı da gusuldu vacip kılçı amaldarga ayal kişilerge tiyeşelü etek kirinin hayızdan toktoşu. Hayızı gelip anan toktoy, toktoğun gezde toluk gusul alıp namaz okuşu farz boladı. Gusul albasa namazı ötpeydi. Şonun için ayal kişilerge etek kiri kelgende ayaldar bilet özlerinin adatları var. Bizden Hanafi mazhabı boyunca
Ayal kişinin etekkiri gelgende en köp gelgeni 10 gün bolot. 10 günden aşkanı istihaza bolot. Al etekkiri qatar eseptelbeyt şariat boyunca 10 günden aşıp ketse 10 günden aşkandan keyin juunattagı ayal kişi namazını okuy berse bolot. Bul bizdin Hanafi mazhabında. Кейбіреулердікі 10 күнге жетпейлі 3 күн, 4 күн, 5 күн, 6 күн, 7 күн, 10 күнге чейін көріші мүмкін. Адаты ошондой болот. Алар ошол адаты көргөндөн кийин ар айда адаты көрүп бүткөндөн кийин келди, демек гусул кылыш важип болот. Этеккери токтогондо. Же анан нифас дейбиз. Нифас каны бул аял киши төрөп түшкөндөн кийинки, баладан кийинки келген кан болот. Бул көп келгенде 40 күнгө чейин келет. Ошонун айынан анын жана бизде улам жаш баланын 40 анан кийин деп чыккан сөздүн баары ошого тиешелүү. Аял киши төрөп түшкөндөн кийин эң көп келсе, төрөттөн кийинки кан 40 күн келиши мүмкүн. Бул учурда аял киши намаз да окубайт, орозо да тутпайт, эркек жакындык кылганга болбойт ал аялга. Ошон үчүн бул эки кан аялдардын ай сайын келчү этеккири, анан төрөгөндөн кийинки келчү кан, бул экөөсү келип бүткөндөн кийин аялдарга гусул алыш важип болот. La vat'u behimetin bile inzalin. Egerde bir jaman iş var. Bul emi şariatta şarım jok uluu söz. Bu 5 kol teң emес eken, adam balasında arganday niyetteki adamlar bolot, arganday жашоо туруу кыялдуу adamlar bolot. Kuday saktasın, bir yerde şol meseleni aytıp atat. Kokус bir janagындай bolup aybanatка koşulup koygon birөө bolsa deyt. Ошондо biz ayttık, ayal menen erkek, erdi kатын janagындай bolup birge bolup kalsa, meyli su çıkpasa dağı, usta gezer jer jogolup ketти, boldu ekөөнө тең гусул важип dedik. Ушундай маселе bolup kokус birөө aybanаттардын birөөсүнө koşulup koysa, анда жана аталык суу чыкмайынча гусул важип болбойт дейт. Өзү бул иш шариятыбызда аудан эң жаман чоң күнөөлөрдүн бири. Бул ишти кылып койсо, Кудай сактасын, жанагы мал адал мал болобу, арам мал болобу, ал адал мал болсо болду, аны жегенге болбойт. Шариятыбыз айтат, аны өрттөш керек дейт. Кудай мындан сактасын. Бирок эми бир бул баягы маселе, гусул алыш важип болобу десе, эгер суу чыкса, гусул алыш важип болот экен. Суу чыкпаса, гусул алыш важип болбойт экен, гусулу бузулбайт экен да. Ва сунна лил жумуати. Гусул алуу кайсыл учурда сүннөт болот. Биз азыр гусул алуу фарз болгон учурларды айттык. Кайсы иштер болсо гусул алуу фарз болот экенин айтып өттүк. Эми фарз болбосо деле гусул алуу сүннөт болгон абалдар болот экен, учурлар болот экен. Бул кадимки биздин жума күн. Жума күнү атайын жума намазга гусул алып келүү бул сүннөт. Пайгамбарыбыздын сүннөтү болот. Атайын буга хадис бар. Пайгамбарыбыз айтат, кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен таваддаа йаумал жумаати фабиха ва ни'мат." Кимде ким жума күнү дарат алса, жакшы. Бул жакшы иш, сооптуу иш, аны кылсын. Ва мен игтасала фахуа афдал. Эгерде кимде ким гусул кылып жуунуп келсе, бул анда абзал болот, жакшы болот. Ва хуа мазхабу жумхурил уламаи ва фуқахаил амсар фил а'сар. وهو المعروف من مذهب مالك واصحابه الابرار. Бул бардык мазхабтарда шундай, жума күнү гусул кылып келүү сүннөт болуп эсептелет. Сообу чоң. Кээ бир алым уламалар бар, ошол жума күнкү гусулду важип дешкен. Ошого далалат кылган бир хадис бар экен, имам Муслим риваят кылат экен. Ошондой дейт: "Ал-гуслу йаумал жумаати важибун аля кулли мухталимин." Балагатка жеткен ар бир адамга жума күнү гусул важип деген бир хадис бар экен. Ошо хадиске карап, демек жума күнү гусул важип деп айткандар да бар экен. Бирок биздин Ханафи мазхабында жума күнкү гусул важип эмес, бул сүннөт. Кимде ким жумага келгенде, көпчүлүккө келгенди үчүн гусул кылып келсе, сообу көп болот, сүннөт аткарган болот. Демек, гусул алуу жөн эле сүннөт катары фарз эмес, бул жума күнгө болот. Вал идейни вал ихрами ва арафата. Анан эки айт күнү дагы гусулуңуз бар болсо деле, атайын айт күнү айтка чыгардан мурун жуунуп чыгуу, гусул кылып чыгуу, бу да сүннөт. Эки айтта тең.
Анан ажылыкка барганда, умрага барганда ихрам байлануудан мурун гусул кылуу дагы сүннет болуп эсептелет. Фарз эмес, сүннет. Анан ажылыкка барганда Арафат тоосуна чыгардан мурун мында дагы гусул кылуу сүннет болуп эсептелет. Жалпы сүннет катары гусул ушул жерлерде сүннет катары алынат. Андан мурунку жана гусулду буза турган амалдарды аткарса, анда гусул кылуу фарз болот. Убактыбыз болуп калды. Кудайым илимибизди пайдалуу кылсын. Укканга, амал кылганга Кудайым тауфик берсин. Кийинки сабагыбызда ушул маселелерге тиешелүү дагы бир аз кененирээк нерселерди айтабыз. Анан башкасына өтөбүз.